وعزیزم کاتت باش جوان بخير. تا چەند لە یەکتێگەشتنتان هەیە لەگەڵ حکوومەتی بەغدا لەم بارەوە سەبارەت بە لێدوانەکانی حەیدەر عەبادی؟ وەکیاز دەزانم تێگەشتنە کۆجەلەکە باشە بووە. کەواتە تێگەشتنتان هەیە کەواتە ئەو ئێمە تێگەشتنمان هەیە لە کاتی ئۆپراسیۆنەکانی کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵدا نابێت پێشمەرگە لە شوێنی خۆیان بجوڵێن. جوانی پێشمەرگەوە کوێزەکە منطقەیەدا پێشمەرگەش بوو شەڕێ داعش دچیش بۆ ڕزگاریا خەلکی دچیتن بوو خەلک بەگەڕێتەوە بۆ منطقێ هەم جێشی عێراقی هەم پۆلیسی وانا دەست دانە و بووە سەبەبێکێن دێک و داعش زۆر خوب هێز کردیایدی بۆیە خەبەرێکرد هەمی دنیایدا زۆر استراتیژینە چونکە با منطقەدا داعش گەشەکی هێز کەفت و نونکەژی تهدید نها دخواستم بێت پێک بشکێنن نەوێ تهدیدەوە لەسەر عێراق لەسەر کوردستانێ و لەسەر هەمی دنیایژی بشکێنن و هێدیژی بەرەف میسلێڤە ئەم بشین ئەوانە بخینە ناوە محاصرەکەدا و حتا ئەم بشین پێک میسلێ ji destê wan rizgar bikin û êdî tehdîda hetayî wan rak. باش کەواتە ئێوە ئەم تا چەند لەگەڵ لێدوانەکانی حەیدەر عەبادین کەواتە لێدوانەکانی حەیدەر عەبادی ئێوە ناوەستێنێت ئێوە هێزی پێشمەرگا هەر لە ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵ بەشدارە بێت و پێشڕەوی دەکات. بەڵێ نزانم کە بەڕێز حەیدەر عەبادی چاواتێ گەشتیە راستی جردمک بود تا دیم ناشری دا بونجه دم گفت و ندا تصریحات و کاچه چه بوید لحلبستان دا بس احتماله که بیایه بلکه او یا کو پیویست بو بدمه دا حاطه با کرن جلای جیشی عراقی و کو خو نبیتن دید او سرعتا پیشمرگی و هیزا پیشمرگی و بشین به اوصا بلزید بشین وان انجام آور بگیرن احتمالا بوان زیده خوش نبیتن به سبب برس حیدر عبادی بزانیتن همی یک دو تمام دکین همی دزانن یعنی پیشمرگه جوازه همی جیشان چونکه او برانگه که جداتر هاتیه زور نرمال اکتر بشین جداتر جیش قوات که دی پیش و بچیتون سرکبیتن لیاب سرکبتنه با همین ملت دنیای اوه کدوجی داعش و سر پیشیه و دیتا با همین گل عراقیه و بو هەرێما کوردستانێژی گەلێکی گرنگە. باشە کە بۆ عێراق گرنگە بەڵام بۆچی لێدوانەکانی حەیدەر عەبادی لە دوای ئەوە هات کە هێزی پێشمەرگە بە قوڵایی زیاتر لە 20 کیلۆمەتر لە محوەرەکانی خازر و گوێر و مەخمور لە ئۆپراسیۆنێکی دووڕۆژیدا 12 گوندی کوردنشین و عەرەبنشینیان لەژێر دەستی داعش دەرهێنا. ئەم لێدوانانە بۆچی ئێستا حەیدەر عەبادی بەم شێوەیە ئەیدا لە کاتێکدا لە دوای ئۆپراسیۆنەکە بینیمان وەزیری بەرگری عێراق خالد عوبەیدی گەشتە بەرەکانی جەنگ و پیرۆزبایی لە هێزی پێشمەرگەیش کرد. ئەم لێدوانە جیاوازانە لەلایەن حکوومەتی بەغداوە لە چیەوە سەری گرتووە؟ باشە پێش ئۆپراسیۆنەکە ئێوە هەماهەنگیتان هەیە لەگەڵ حکوومەتی بەغدا؟ دەزانم فەرماندەی مەیدانینە لە ساحێدا شەڕیدی. بەڵێ دەزانم ینی غورفا گشتی ئۆپەراسیۆنی هەین هەلەپایت ئەبینە یعنی ئەم هاریکاریە یەکدیت کەین ئەو خوژی جنابی تشتێک و مزانی مەسەلەن پەسنا پێشمەرگەی دەدەتن کە چاوە هاریکاریە وان مەخمورێ بۆ جەپێگەیارا دکەن و چاوە تەمیناڵ بۆ دکەن ئەگەر لیکه گشتن نبا و پیوندی نبا چاو اگر پیشمرگه نبا و هاری کار نبا و نزانی با کونیت تا جیش عراق پشتک باشه آدایی لیتن با قوت قیمت او چی گیر ببیتن و هم دست خوام بینیده دبیجین پروسه که مشترکی هفبشه هم دویتن پیج و
داعش خلاص بکن عراق سرکبین بو هم بشین پیش همیه آسایش عراق پیدا بکن لهمی جیانا اوان دی اتفاق دستور متحده حلفانه اوان همید شیخ و باشه نکاکی لکیره بی جیچی دکی بیدن دی جیج بکن اما اگر اوانا برای خوب بدن که میسل هنه و ملکه طاپویا اوانا غلطن چونکی مثل اگر تو بجر تاریخ همین دزانن یعنی کس پیش کردال بیره نبویا اگر تو به امر الواقع جی عربت فرض بون سر کردا یکی امر الواقع اگر او امر الواقع قبل نکن ام راضی نه با بین ام بچینه سر دکومنتان که افشاره یکیه لی از بیجم ویگاوه ام سروانتشتان نراوسته ام همی پیج و دست خوب خنه یک خلقی کود بن دست داعش عرب بن چه مسیحی بن چه یزدی بن چه کرد بسط چه کرد شبج بن اوانا چه ترکمان بن یه شیعه و سنی باری هم جسته داعش هم خلاص بکن اما گله گرنگه لازمه هدف ببیت او و بی ایک هیزه گفتنه نشتن وی کاری بکت احتمال پیش مرگه بشد گله سرکفتنا شرکت بس اس مطمئنم جيش عراقي بتنا سري خو نشتن بگابه نجهش یوه هیزه کو بشد بتنا خو بشد مثل رزگار کرد پیوستی اکا زوره های و هم پیج و کار بکن هم دا بشین پیج و جی سر کبین اگر نیت اول سر داعش سر کبین اگر وان ببیتن داعش بمینیتن جبوكو زيداتر تعدال السنية بكان زيداتر السنية خراب ببيتن وتيك بدن أبتش هكر كواتا ترسيك هي لو باروا بس هكر النياتي وان أوبن وداعش بهز بيت المنطقة جبو تيج بتشن وخراب بنو الدنيا همي ببيت أدج من إيوان ابا غلطیه کرده کن طبعا اكيد همي براي مايد عربي سني ابد كنا داعش والدجي بي بروسيسنا همينو كان لجال جناب سروكي متفقن ولجال بيش مرجع هاري كار انك اوان باريا بي مثلا اب گنده همي هاتنا رزگار کرن یک نهات تعدا کرن یک غلطی چه نبو و بخودی فرمانده که کاکی منصور بازدانی کور جناب سروک که به دست خودشو خدمت زاروک و جناب بچی که عربان دکر اوان هات بوندو چی که هم لای انسانی و لای ما هم انسان خود بینی هم داعش هنه دجمن بزانی اوان هم پیج بینه و هم پیج بجید باش كواتا برز اللي عزيز لا كويكسا كانت وادر كويتكا لدوانكاني حيدر عبادي ولدوانكاني حكومة ريمي كردستان كان ردي لدوانكاني حيدر عبادي بون سرق وزيران العراق اما لروي حكومتيه ولروي بابلين بلام لروي عسكري وسربازيه و ايوه لميداني شركن كواتا ايوه لميدان هما هنگيتان لقل سباي عراق تا چنده بۆ کۆنتڕۆلکردنەوەی مووسڵ تا چەند ئێوە ڕێگەتان پێدراوە هەروەکو بینیمان حکوومەتی عێراق ئاماژە بەوە کا بە پێی دستور چیتر ئەبێ پێشمەرگە لەو نەوچانە نەیەتە پێشەوە بەڵام ئێمە ئەمانەوەی لەسەر ئەرزی واقع لەسەر پێشڕەویەکان لە بەرەکانی شەڕ ئەوەی کە ئەگوزارێت چییە؟ بله طبعا فرمانده لشکری كسب جلبة تصريحات برس عبادي دانين حكومتنا هميان قال لك بريزة وبري خدنا سركبتنا بيش مرجعي و اب كسين ولاد باريس العراق دا وكسين دلسوزن وبراستي دجي داعشن همي لجال بيش مرجعي و دلو جان لجال سركبتنا بيش مرجعينا فکر ما جوابنا برای خودنه که سیاسی چوا برای خودنه وان مثلا همیا پیج و ترکیز آواز کفتنه و هم پیج بینه گلک امان دبینین وقتی اصلا برای که یارا هم درش نبون هم پیج
زور مورال دامه مگو باشه تشتکی گلکی گرنگه و بری ویش بوکا و بچند گیارا دا ما عملیا پیشکی بوانا کر جبو کو زخت السرواکین ببید جبو مورال داعش بشکنین جبو گلک کسی وان بکوشین فرمانده واش ناب ببین چونکی منطقه همی پیش بگیری ده و بیجاری جی عملیات بابی آسان کاریه که باش و اوانا گلک بسانایی بشین وان ده ببین روزگار بکن چونکی ایکی تمام دکت هر یکیش میدی تمام دکتن اوانا بشتی به عملیه گلک بسانایی تر سرکبن چونکی مصاعش تک دا مزور فرمانده تو کشتن هیزه که زورا کاریگر و مشناب بر من وقتی از بیجم ما قصدا من اوه کو بجدارن ها یعنی چونکه هیزی هف پیمانی بیامش بیر نکن اوانا در روله که زور مزنه هی طایبتی در قصفا طیارا دا و چافدیری کرنه دا و حتی هنده که میوان لعردی داجی روله که گله که هاو پیمانان زیادتر لگل ایو همه هنگن زیادتر لگل ایو همه هنگن یا لگل زیادتر لگل سپای عراق همه هنگن ام نزانن چند هماهنگین راستی بس لیکن ما هماهنگین و جه رزه و هم دبینن زیادتر جلوان جی هماهنگین بس باور بلکی اگر لیول کی تو بری خوب ده دبید وانا بوشی چیکی اوان مرکزه پیوندی و مبارکن تعامل جلوان خیزن و شری دا جنب مثلا آباد چی بو آبکارینان تیمت امریکی زیادتر هاری کاری وان دکن قوات وان زیادتر دیگه و ناو شهر دا ایله امکاناتی که باشتره دا و نیمه حتی بگابه و قوات زیرمانی از بیشم یعنی او هیزا کو دست مده او یا کو ما شهر داش دست داعش گردی 75 صاده 80 صاده همی او تشتی کوهین دبینن همی او یا کو مش دست داعش گردی ما بشهر بخینا پیش مرگاه گردی بس او یا کو که هاری کاری مکردی باشا برز لیوا عزیز اما بزانم آیا سپای عراق ببه پێشمەرگە ئەتوانێ پێشڕەوی بکات لە ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵ ئەسوی باوەڕێ دانینم نوکە جێشی عێراقی حاضرە و پێشکلی ببیتن نوکە دەرمان لای ڕۆژهەڵاتی بەش لای باکووری بە لای ڕۆژئاوا بە میزلێ قواتێ منە نوکە سەر سنوورێ داعش یعنی نزیکترین خاڵێ میسلێ بيقى او ظروف نوكي از بحثي استاد كم بري خب ده وضع عراقي بيما اوان بشه جاري مصر بركر دي ام بيج با ام همي ديشين زيترين وقت ممكن شي داعش زورا زعيد كتي وسركبتني مازن طببينا يا كبتي هستريا كي هي او هستريا وقت الشيطة ودينا لهاتيا هر تصرفات که دکتن به دها به بیستان به صدان هنده جاران انسان خول تیگ دادن او شبهاتن هرشه که بربلاف نامه یک جاردا 6 سیاره انتحاری هاتنه یک نقطه ما او نتیجه رد فعل وان بو اگر توصل ناری تکرن همیشه هاتنه ناف برند او جی بودهی دیسان چه عرده کن بوینه یان مب توپا اسناف برینه یان جی طیاران اسناف برینه چندین سیاره وان چندین خلکی وان دیسان کشتن و اف رقمه از نظانم چند قدر دی راز بیتن بس اف توقع اکل دف من یعنی اف حسابا منه باشا برز بله برز اپراسیونه دا بله قناعت عمل اف تخمینه ها بله نه معلوماته بسر او دینا بیتن بس از بیجم دروجا پیش اپراسیونی که او دما که حاضری حتی وگاوه تقریبا نزدیک شخصت کسی ده حشیش ناف شد بله باش برز لیوا عزیز من لما بزانم با بوچونی ایوه که ایوه هر وکو آماجم پیکر لبرکانی شرن با بوچونی ایوه لأپراسیونی کنترول کرنوی مووسڵ همو لعنه کردیکان بجدار بن همو او پارتانی کلوین بجدار بن از اما کار منینه بس اكيد او قوات يكونوا كيف بجدارن ودور مثلن ودوري دبينن همي بجدار بن وي ما جدابونا كعسكري منينه كيف سبارتا مع عسكري حزبانينه همي بيجبه لشكرين هرما كردستانينه
یه حکومتنا و بن فرمان سروک هرم کردستان و جناب سروک کو فرمانده گشتی لشکریه به جای کیفن بلابن اوانا همی بیج و خط شرکار جنابی فرماندهیتن حسب ظروف و حسب منطقه و حسب اوقات ما بستم اويا برس اللي وعزيز ما بستم اويا كاتي كنترول كرنوي شنگال بينيمان چند بارتيكي ديكيش بهشدار بون ما بستم اويا او بارتاني كلوين دوباره لقل هيزكاني بيجمرگه لشري كنترول كرنوي موصل بهشدار بن اگر تو بیجی من تو بحثی پاک اكيد اگر پرسیارات واضح تر بیتن یعنی اول جناب تا قصدا پاک که بله ما هیچ تویستیک بانی نبجدار بن اگر بین دوکی زکی بتعداق و اخنا نافتاش بکو بیجنا خلقی مبرو مبرتو زانی چوا اول کی اف چی رو که ای اگر بیتنا سستکی بیجم دبیجاره که شیر دبیشتا حیوانان دبی هر یکی چیره که بید گره جیده چیتن خزاله که دینیتن رویه که جو خوبه شارت بول جه گرهاتی که نزیکی شیری بود روی که تبری که گوتی های ما اینا دانیست؟ بله اما اگر به این شکلی بیتن بخوازن چیرامه خوله خودان در بخن از بیجم تشتکی خرابه اگر توی سیامت بگو هم ده طالب آوان کن اگر او بین تعدا و خوب فرض بکن اوانا تشتکی دیه ایشالا نگهته به درجه هیوی دیگه یعنی اوانا خدا بچنه و چونکه هر سیاست زور خرابه انجامه که خراب ده بو ملت کرد همی هبیتن حتی بگا به خبرت جنش برکو مسئله که نتوی امنا خوازین یعنی افتشتا ری بدتن ناف برامت که ببینو کرد ایدی کدو بکجنو خلق بمبکنیتن لی جنات این اوانا بین جه داعش پر بکنه با تبیتن اوانا لسر خوبن بزانن سیاستا که لازم نتوی بکن او سیاستا دجی نتوابونه دجی دولتا چه بونا دولتا کردی یعنی بلا بطال بکن چونکی مظلوم دوغان و خیری درمش ابانا جبو خاطرا سرخ دولتا کردی خصوصا زندانان دا نج بو خاطرا هم کدرجی ولا حقوق فرزیز ناکن دولت بو کردان نبیتن امامیت دموکراسی کو دولت نشین ایدی وقت دولت اوانات جلکی اون کمروف زانیتن اف تصریحاتنا اوه کدجمنین کردا دخوازم پیدا نکرن بلام استا تصريحكان لدور بركاني شر زورن بون هنا او تصريحاني كبينيمان كحيدر عبادي ايا ياخذ وتبيج حكومة العراق ايدا ياخذ او ردي حكومة هرمي كردستان بو اوانا اما هموي چن روجك جرمن لدواي اوي ك بيجمرگا بقولاي زيات ل 20 كيلومتر لمحوركاني خازر وگوير ومخمور 12 گونديان گرتوا ام تصريحانا استا چی ل پێشڕەویەکانی هێزی پێشمەرگە لەو ناوچانە ئەوگۆڕێت بله طبعا که منطقه جل استراتژی هات نگرفتن بله جارکیش با امنیت و حرم کردستان تایبەتی لای گوێر و جنوبی و کوبو هەولێرێ ئەو تهدید نامە ئەوە تشتێکی جەلێکی گرنگ و پیرۆزباییژی قەلبی کوردستانە دەکەم ئەم سەرکەوتنە زۆر استراتژی بوو زۆر گرنگ بوو چونکی منطقه سیار بو ایزا که داعش یا زور تیدا ایجار زور مگرسن یعنی بیشاری دا زورش نافاته برن ابانا نتیجه چنده فرمان دیوان گلش حاطنه کشتن یه میدانی منطقه ام جگویر حتی جسری ناف میسل دا اگر تو بری خود دیسه خارطه دبینی لسر جاده 37 کیلومتره بو میسل 37 کیلومتر بوشاره که وکی میسل جلکی دیر نابیتن و ریکه که جلک استراتژیه در جهه که زور باش و بو هم حکر چه عراق امکانات و هنه از دوی باره دام قیادام سیاسی ریکه داته بلا کرم کم بشن ناف میسل دا ام جهاری کاری آوان دکن اگر بشن بکن اگر نشن تویست هم پیج به هاری کار بین دا دوی بالای سر خوب دینلای همین رو باید داعش خطر نه سر عراق کنه سر همین
وعردك تيج بشيتن تأثير سر منطقة دجي دكاتن سر مرال وان دكات وان سر وان وكذا مثل دايا يداعش باش جبوه ابا لايدي و ابون دي كوما جرتنا يعني اگر تو بري خب دي همي وكي شارانه بله نه گنده نورمالن يعني بلکه ناف گنده هر گنده کشوا قدر قضایه که مازونه قدر ناحیه که مازونه بله بەڵام ئێوە پێم وایە ناحەیەکیشتان لە گەیارە گرتەوە ئەوە چەند تا چەند شوێنێکی استراتیژیە ئەم منطقە زۆر يعني تو بري خب دي تو اوي هستريا داعش بخيني ووضع عسكري او رد فعل او عصبي بوناوي يعني كم قدر تاثير اللي بهذا يكتب كم قدر يعني جهش درجه كي كويدي خونتي حرب كاتن شي ظانيت ان دي تمام بود ظاني بله باشە ئێمە ئێستا باس لەوەکەین کە لە دوای کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەم ناوچانە کە بەرناوچەیەکی استراتیژیدا هەندێنێن لەبەرەوەی کەم پانتایەکی زۆر کەمی ماوە لەگەڵ سنتەری شاری مووسڵ بەڵام من ئەگەڕێمەوە سەر ئەو باسی بۆ ببزانم تا ئێستا گەیارەماوە ئەو جا مووسڵیش ماوە ئەمەی کە ئەم ئۆپراسیۆنەی کە پێشمەرگە هێزی پێشمەرگە ئەنجامیدا تا چەند پێگەی داعش لاوازەکە چ لە گەیارە بێ چ لە مووسڵیش بێت چ ڕێگەیەکی استراتیژی لە نێوان گەیارە و مووسڵ ماوە بۆ ئەوەی ئەو ڕێگەیشی لێ ببڕێت ئەو نقطة استراتیژی بێژم ماگرتن يعني چی گرنگ نمایه دی ئەو ڕێوەکو پێویست بوو چونکی لایدی ڕیبار هەبوو هەبوو و جسرجي خرابي بو زور زحمت بو حتى تو پیش راويه بكيلو منطقه نو كام كتنا بشوي جسري ما بيويستي بيو جسري نما ابا قال لك جرنجا او رياكو جيغوي تمثل خاص نو كدا سيما دايا سدوي يعني بيجا سيو 5 سيو 6 سيو 4 كيلومتر بلكي شو نقطه ما حتى ويري او كم تريش دیگه تا مثل اینکه دانه مثل زور هرواتیه یعنی بولای زور مازن بویه یعنی اگر تو بر تربیتن جوی تقدیر کو از دبیجم بر گلکی زیر مالو وانا پیش فاتی نه ام زور نزدیکی حمام علی بونه او نحیا نمرود وان گلکی کنترل مدانه تم قصبا مدانه شو ختمه ببیتن زور سناهیجی نه باش بوجهشي عراقي شي هي يعني اگر اوانا نوكي حاضر بانا ماشيا بيت بعد زور بوشي حاضر نين نظام يعني تبيعوا برسيار شوان بكن نظام ظروفك خراب سر قوات عراق دهاتن جيشي دهاتن باشا او پێشڕاویانەی لە دوو ڕۆژی ئەو کە دوو ڕۆژکی خایەن و 12 گوندی کوردنشین و عەرەبنشین لە ژێر دەستی داعش دەرهێنرا لە ئۆپراسیۆنەکانی هێزی پێشمەرگە تا چەند پێگەی داشی لاواز کرد بله طبعا نفس وقت كهرباء بو بسرعتك العسكري بري خبده يادي تري طبعا حكمت جناب سروكي در دكابيتن دفيره دا او مورالك وددات او بلانك وچه دكاتن او فرمان ماده دكات بو في شري دا ديسان العردي دا تديت يعني جناب خوب فرمانده برازاين وي همه هاتن دنابا شر دا و فرماندهی دیگرو و دسپیشا شری دا بون یا با پیش مرگم مورالا که مازن ورگرتو بسرعتا که مازن داعش تکبر بجا ابا طبعا داعش وقت بر خود دات ایدی هیزا تحدی هیزا برگری اوان نینه برانبر پیش مرگه پیش مرگه اگر بخواست جهه که بگیرید بگیرید یعنی چره تیدانینه اوان نو که جهشتینه به قناعته ابا نسبت وان طبعا مورال وادش کنیتن به باوریه چت کتن ایدی او باوریا دا خلک خو کوفیاتک و بشین سرفیاتک زیده سر کبن چونکی خودل پشتوانه خلک ایدی بگوتنش وان باور ناکتن یعنی ایدی او خلاص او چوب باشە بەڵام زۆر جارە بینین کە لە کاتێکدا ئەگەر داعش کستی هێنا لە شوێنێکە پلانی دیکە بەکارێنێ زیاتر خۆتەقاندنەوە ئەوانەی کە ئامادەی کردوون بۆی خۆیان بتەقێنەوە تا چەند ئێستا لەو ناوچانە ترس لەوە هەیە اما بيچاره بونه يعني تشتكي دينينا يعني عاجزيه كاج ويش كاستني كود بينن يعني چه
ریکدی نابینن یعنی هندک خوب کجا خوب پاکاندی اصلا هر کسک نبود هر خوب بیزار بونه جیانا خوب بیزار بونه چه فرصت دی نمانه هر خلاص بونه شوی جیانی فکر وان بواری هبا او عقل وان کو پرکری کو پیشمرگه هکر ببینیدن او درون جاوزیا کو اوان گل پیشمرگه و گل خلقی مکری دفع بتیا نامیس و شرف کردان اگر او بزانه مرگه برنگه که انسانی و روایتی و بقانون دولی کار لگل وان دیکتن اونا عقلیت اکادی دی او دیکن نه خود تقینن او دیزی خود تسلیم پیشمرگه کن حضور ما انظامن یعنی گلکی ناف دابونه دبینن کاچوایه که کامیرت و مدیدن یعنی ناف جپه دال پیش شری دابون لگل همی او راجهاندن دی همی تشتان دبینن همی تصویر کرن همی تشت دیکومنت کرن و همی دنیا دبینیدن بله ثابت شکی بشارتی برزنینه بله زۆر سپاس بۆ بەڕێز لیوا عەزیز وەیسی فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی زێرەڤانی کە لەگەڵماندا بووی زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە بەڵێ بیسەرانی رادیۆ ڕوودا و تا ڕۆژەفێکی دیکە ئارشاد و بەختەوەر بن.